Guys, mina-ke nginenhlanhla yokuthi nginabangani abaningi basey'ndaweni ey'ningi ey'hlukene. Onke amakhono omhlaba lawo. Nginanabangani bamabhunu cabanga. Engiko-WhatsApp nabo, nama-Polish. Even base-Hungarian, ngangazi nokuthi khona i-country kuthiwa e-Hungary. Nginabangani bako-Fiji. Cabanga, ngiqala ukubabona ngangithi abasefrijini. Ngithi mina, you live in a fridge. Kanti abase-Fiji, indlela enginabangani ngayo. Kodwa angikaze ngizwe noyedwa wabo ekhuza omunye ukuthi akayeke ukukhuluma ilanguage yakhe. Angikaze nje ngizwe ibhunu likhuze elinye ibhunu ukuthi yeke ukukhuluma ngesibhunu, yeke ukwenza amavidiyo esibhunu noma yeke ukubhala ngesibhunu ngoba khona abantu abangezwa. Lapho ngisho ko-WhatsApp group bayabhalela nje isibhunu sabo. Mufuna ukwazi uyahambe uyogooglisha ukuthi bathini, munqena ugooglisha uhlekela enhlinini ungazi ukuthi uhlekani. Kodwa nina ave nikhuzana, hayi ngeke. Hawu sisithenjiwe, yeke ukubhala ngesiZulu, khona abantu abangezwa. Yeke ukwenza amavidiyo esiZulu, khona abantu lapho abelungu abamhlophe basengilande abakhuluma uJoji abawuncelebeleni aze bangikhuze nakanye. Abakhokha imali-ke imali eyishisiwe abangibuka ngoponda, abakhokha opondo babo bezongibuka. Akaze babe nenkinga ukuthi ngibhala ngesiZulu noma ngenza amavidiyo esiZulu. Bayayazi ne-channel yami engenza ngayo amavidiyo esingisi. Bayahamba bayongibuka kuyona uThenjiwe Unplugged. Hayi nina nikhuzani weJehova, nikhuzani ingakho ney'ngane zenu ingawazi ngisho ama-language zenu. Iy'ngane zenu ayikwazi nokukhuluma nogogo bazo abazala nina. Lapho zimisisha very important lessons empilweni ngoba yikho into emnandi njengokuba nogogo. Ingane ayikwazi ukukhuluma nogogo ngoba wena wazi ukuthi kuyihlazo ukukhuluma ilanguage yakho. So nje guys, asiyeke leyo nto. I-English nje is not a measure of intelligence. Iwulimi nje nawo njengazo zonke iy'limi. Lento yokuthi manje sekufanele sikhuzwe-ke kuthiwa ngazi amaZulu anekhanda eliqinile awafuni ukukhuluma isiNgisi. Akhuluma anikaze kodwa nisho njalo ebelungwini nasemabhunwini ukuthi amabhunu anekhanda eliqinile awafuna ukukhuluma isiZulu noma awafuna ukukhuluma isiXhosa. Hayi siyavelelwa yinini. Hawu siyavelelwa weJehova. Abafuna ukubuka siyazenza ney'nto zesiNgisi hambani noyibuka. Kodwa nje ngeke phela ulimi lwethu nathi salincela obelweni sesohlala esikhuza. Ayibo abangikhuzi. Hawu yindaba wenza iy'nto zezulu. Khona into ey'ngashoki-ke nje vele ngesingisi-ke nje. Ey'ngashoki nje ngesingisi ey'dinga nje umageba nje obunjalo. So nje please guys, ngicela nje siyi-embrace nathi ama-languages ethu abalulekile nawo, they matter. So ngiyaxolisa-ke kulabo abangezwa. Akhona amavidiyo engiwenzayo ngesingisi, nginawo ama-channel engiphosta kuwona izinto zesingisi. Kodwa nje eyokuthi ngizoyeka ukwenza amavidiyo esiZulu angeke. Ngiyowenza nje kuyoze kuthi koze kukhathale wona, koze kuphele lona ulimi lwesiZulu lungasekho. Ngoba ukuba ngiyawazi namanye ama-languages, kuba ngiyasazi nesiVenda, ngabe ngiyawenza nawesiVenda. Manje-ke angisazi. So nje please guys, ningaze nje nisifakele i-pressure size siyiluma ulimi. Ngoba nakho sifuna ukupliza nina. Kodwa nibe nisazi njalo isiZulu. Hayi ukuthi anisazi. No. Nicabangela abantu abanganicabangeli. Kunani mebengezwanga? Ku-right sibuye sikwazi nokubahleba nabo. Hawu, nabo bayasihleba bakithi, hayisuka. Kaze nje mina ngizwe khona ingisi elithethiswa amanye amangisi ukuthi hayi awuyeke ukwenza amavidiyo esingisi kuphela, yenza phela nawe esiXhosa ukuze namaXhosa akuzwe. Hayi engabe badlisana belungu lento eyenza siba worship kangaka guys, ayingeke.